Kitabu cha Joshua mriango ni 22. Gonya Joshua ke akunzumanya Rubeni na Gadi na anusimbari ya Manase na kiambira ini mzagatua gosa mbago Musa muhumiki wa Bwana mlagiza na mzaisikiza sauti yangu kaiza gosi nizigo mlagiza kiza kamrichire ndugu zenu kwa muda huo mure hata kufikira vivirero elamwa gagwira na kugahenda ambago Bwana mlungu wenu wamlagiza vikara ya Bwana mlungu wenu azahenda ndugu zenu makali na dheri herarisho alaga kwa vizho ujani kwenu mizini kaisa yeye nsamba ya Musa muhumiki wa Bwana wampanini ukonya ngamo ya hiri ya Jorodani ila kala nacha dikaiza kugwira malagizo na sheria ambazo Musa muhumiki wa Bwana wamlagiza yani kumuhenza Bwana mlungu wenu usitoangira zezosi ugagwira malagizoge kumugwira kumunya na kumuhumikira kwa mioyo yenu yose na roho zenu zose bai Joshua kia hasa na kia ruhusu mende na umachenda kwa umizini vikara msawere wa hapa atua nusu mwenga ya mbari ya Manase mtaloko Bashani ela yonusia hiri Joshua kiipa mtaloko gira na ndugu zao kaiza yonsi ya mterero wazi wa Jorodani na Joshua roho richa mende mizini kwao wa hasa kiambira uyani kwenu mizini na mali nyingi ng'ombe nyingi jomu fedha dhahabu ng'andu na chuma na nguo nyingi kagajeni na ndugu zenu jo vitu mrisho viteka kula kwa maadu yenu bayo wa Rubeni na Gadi na nusu ya Manase makiu ya mizini makirichana na Israeli angine ko Shilo uruo kaiza insi ya Kanani ili mende insi ya Gileadi insi ya enye walio kalama ihara kwa amri ya Bwana kuikirira kwa Musa mareo fika ko lalora Jorodani riro kaiza insi ya Kanani wa Rubeni na Gadi na nusumbari ya Manase majenga kijaja kibomu sana cha kwambozera sadaka haho hokanda kanda ya Jorodani wa Israeli angine mareo sikira kukala wa Rubeni na Gadi na nusumbari ya Manase majenga kijaja cha kwambozera sadaka komu haka wa Kanani kukola lora Jorodani konyanga morio ni ya Israeli mtunganano wose wa Israeli wakunzumanyika ko Shilo ili makahehe nao kiza Israeli makihuma ajumbe mende kwa Rubeni na Gadi na yo nusumbari ya Manase kaiza yonsi ya Gileadi ajumbe ya ware ni lombi Finehasi mwana wa Eleazari aunga vilongozi 10 mwenga kula kaiza kila mbari ya Israeli kila mwenga ware ni kisa cha nyumba ya babaye kaiza zombari za Israeli mariho afikiro wa Rubeni Agadi na yo nusumbari ya Manase ko Gileadi mambira mtunganano wose wa Bwana unaamba nikuto waaminifu kwani kuno mziko muhendera mlungu wa Israeli hata mkagaluka vinorero na kuricha kumtua Bwana na kuzijengera kije cha kwambozera sadaka kwa watu wa kumwasi Bwana vizi yo dhambi frio ihenda kope ori hutosha samba hata kafuza zitusa kula kwa dhambi hiyo hata vivirero ambayo kwa utua hiyo kwa kuzapigo zulu za mtunganano wa Bwana vizi mnaricha kumtua Bwana vinorero mkimwasi Bwana vivirero machero anda utukirwa mtunganano wose wa Israeli kale nsi yenu nikolo bevukani muzekaiza nsi ya Bwana ambako ndo kuriko na hemari na mzahali remani kahi yenu ela msimu wa si Bwana edo kufuasi siswi kwa kuzijengera kijaji kingine cha kwambozera sadaka bali nacho kijaji cha kwambozera sadaka cha Bwana mlungu wehu vize ya kani mwana wa Zera ariho kosa kukala mwaminifu kaiza vitu vilisho tengerwa Bwana koroka zigorere mtunganano wosi wa Israeli na ya kani wafai yake kwa yodambie ndo Rubeni na nusumbari ya Manase makizigize ovi za shambari za Israeli makiamba iye mwenye nguvu zosi Bwana mlungu iye anamanya na Israeli na yo inaimanya kala vivi jakala kwa kumwasedi kwa kusakala aminifu kwa Bwana msifo kole bule vivirero kala kuzajenga kija chehu enye cha kwambozera sadaka ili fumu
shalahukire Bwana hedu kala fahenda visho ili umbozi sadaka za kocha hedu za msere hedu za dheri zuluze baye Bwana mwenye na furihize kisasi ela ujerini kukala sisufaenda viuka kugoha kukala siku mwenga atuakisha zichenu manande makwambira kisha zicha kukala ni behata mna muhusiano wani na Bwana Mlungu wa Israeli ya Bwana za uhenda Yorodani ukale muhaka wehu sisi na nini Rubeni na Gadi kamuna mtalo kaiza Bwana baye atuakisha zichenu manande makwahendea kisha zicheho makare cha kumabudu Bwana kwa vija fukiamba bikara nafake kijaje cha kwamba zira sadaka sicha kwamba zira sadaka za kocha hadi sadaka nyingine yose ela kalo shahidi kahiyehu na nini na kaiza vijazi jehu vindijo kuza baada ya sisi kwamba sisi funa muhumikira Bwana mbereze na sadaka zehu za kocha na sadaka nyingine zehu na sadaka za dheri ili size machero atuakisha zichenu makazambira atuakisha ziche ukala kamuna mtalo kwa Bwana na sofikiamba mioyoni mwehu nakufamba vivi hedu kambira kisha zichehu vivi homa cheroni fundamba lilioni umhalani wa kijeli cha kwamba zira sadaka cha Bwana ambacho babize humakijenga si kwamba zira sadaka za kocha hedu sadaka nyingine ela ikale ushahidi kahiyehu sisi na nini visikale visho bule kwamba sisi befumu asi Bwana na kumtalahukira vivirero wakuaka kijeje cha kwamba zira sadaka za kocha sadaka za msere hedu sadaka nyingine isiwa kala kijeje cha Bwana Mlungu wehu kiricho mbere za hemari mlombi Finehasi na vilongoza umtungana na mara ukala haunga naye ovita shambari za Israeli maro sikira ja Rubeni na Gadi na Manase marijo nena makifahiro bae mlombi Finehasi ngona Eliazari akiambiro wa Rubeni Agadi na Amanase akiamba roho za manya kukala Bwana kahiyehu wakukala kamukahalire na kuso waaminifu kwa Bwana kaza utungu bikara mzaatija Israeli kula kwa mkono wa Bwana kwenye mlombi Finehasi mwana Eliazari na vilongozi makuu ya kula kwa Rubeni na Gadi kaza yonsi ya Gileadi machende nsi ya Kanaani kwa Israeli na makara hera wa uvoro mroho kiafa Israeli na makimulika Mlungu na kama hadzira kaheri kwenda hehanao na kuyanonga yonsi marimo kalama naisho wa Rubeni na Gadi Rubeni na Gadi makikipa zina choki jecho kwamba zira sadaka makichiha ushahidi kwani mamba kikini ushahidi kahiyehu kukala Bwana ni Mlungu